Okay nga rin nagsubsubay, iti adda kami manan with yours truly, Manong June, together with John Mark. Dito lang nga po kasamitan ang radio station, Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Ket ito oras tayon, pagayam, 2 minutos kalpasan, iti alauna, iti malem. Ket iti official text line tayo, 0915-0713-686. And ulit ka po, mabaling kayo apo nga tumawag di account ni John Mark. No kaya iyo mo, di ko mablao iti live. Tapos mga ganda mo ti boses yun, di kita familia yun dito apo Isabela and neighboring provinces. Ayan. And once again, happy Easter, and it's the first day of April. Isong mabalin yun apo iti mangluko. Kadagiti papadayo ta, iti kat April Fools na po nada. Hi po, hi po, happy Easter FDD from Ate Mabi Tolentino. Wow, hello sa aking anak, Abi Brahmahe Tolentino. I'm watching from Qatar, from Jenalyn Rubak. Good PM Manong June, pagrit kami man to Florentino family, to Old Centro 1, San Mateos, Isabela. Thanks Manong RJ Atoy. Hello mga Poging Idols, kamusta po kayo? Nakikinig po kami dito sa Mabini, Santiago City from Marites Ugay. Hello. Nakapsot ti signal dito emitata, naman ni Ida Clinton. And good afternoon Manong, ading June, pabati man karuba kadagiti taga-Ago Ola Union, family Galiste. Anak ko sina Michelle, Efren, Sandy, at pabati din po kina Jeya at Mabel, Madam Kape. Thanks. Watching from Kuwait apo. So iti number naket +96. Talaga mga international apo iti text messages nga tayo ma-receive. And here's another one. Hi Kuya June and JM great kumati father ko and my mother. It's me Dennis Madriaga of Malapao, Langi den Abra. Apo takita mamat. Yan panagadayo. Di namat imbaga no si asin no iti nagan na dagitay naganak na. Anyway, iti mother mo and father mo, good afternoon. And here's another one. Manong John, ken Jan Mark, kablaawan man, tay anak ko nga ni Pinong, nga pirmi ti pangad na, kanila kay kong awan sa Bali, no di nga ni Manuel de Rosar Jr., nga pirmi ti pangit. Ano, ta pangit na. Request ko man mano, dati basol ko gadi, taado ti basol ko manong, siya manong ni Rosel del Rosario ng Centro Ramon Isabel. Good day po sir, both nagwapo, pa-shoutout po dyan sa Burgos, Isabela. Family Kaling-Kaling. Ano naman? From Rizidi Puzcor. Nakita ko nagnaga na ya. Kana man ni Kuya Joseph agtarap, alas 3 bangon man bayaw kaninsan para kadagiti man nakidaya nga nahilig agi alam na dis. Watching from Taiwan. Wow, kita mo nga talaga. And of course, iti for the kido apo, da kami manan kat madamang aditoy apo Singapore. Happy April Fools. Dati kami mat Singapore. Yes, pa-shoutout mo. Ana, di sa mabasa. Pa-shoutout man kinibadong. Nga di makatal na alias dalaga. Pa-request mo, di kanta nga sukisok. Salamat po, it's Daryl Ace. Gayang Daryl Ace. Hello, ading RJ. Happy Easter from Auntie Sonia Castillo, Santiago. Hi po, Happy Easter from Alani Damagan. Watching po dito sa Hong Kong. Kuna na. Hello Manang Sonia and Manang Cathy Salvador from Kuya Joseph. Hello Auntie Cathy. Yes. Happy watching. And happy Easter nga rod. Para kita hanga makatal na. No parbangonen. Dahil ito'y apo ti sunata nga may paay kada kayo. As requested by Bayaw Joseph Agtarap of Taipei. Taiwan. Kantaan mo dito ay Singapore. At dito kami, Taito. At damangaw awis ken ka oras alas 3 ti parbangon sumsumgar amin. Adut-dut mo may sa papel pinidut mo taawan danong ket ko nampay umnunday to limay sa
anang tedken ka ti sakit ti tiyan ketay kina durbab mo nalaing makidaya ta tagtaga impem unay nudim amaramanan ti handada mangisupot kapay ngamin awan kapkap nekam no dagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain lumakan titungtunganem ngamin awan kapkap nekam no dagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain lumakan titungtunganem. Hi po sa inyo, pakibati man ti Family Santos di Bantog Betines, Alicia, ken napakikanta man di alas 3 ti Marbangon. Salamat May, it's May, salamat it's May, Jeprel. Sa anang tedken ka ti sakit ti tiyan ketay kina durbab mo nalaing makidaya ta tagtaga impem unay nudim amaramanan ti handada mangisupot kapay ngamin awan kapkap nekam no dagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain lumakan titungtunganen ngamin awan kapkap nekam no dagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain lumakan titungtunganen awan bain lumakan titungtunganen awan bain lumakan titungtunganen. Okay, that's alas 3, bangon po na. Ang alas 3 ti parbangon. Alas 3, bangon. You have to really make bangon. Iti alas 3 ti parbangon. No, kasta nga dati marinam nga na isalas salumina. Nagrigat ti kasta. Hamon, ano saan taba? Kano, kumaro ti sagit tabog sa imo. Ngarod, magandang hapon. Kablaawan da kaman. Dito ay San Manuel Echageng. Agdidingeg. Iti programa yo. Pakito ka rin man ako. Dito ay re-rebook. Kunana, di na matimbagano si Asinut kinatao na apo. Anyway, may sapay na yung pagkato yung manong June. Nag-greet ko man amin nga man nang inom. Kaya request ko man apo. Dajay, kastama dyan kakabsat ko. Kaskada Ate Janet, ken Ate Gemaline, ken ni Inang kinitatang ko. And more power. Joseph Palaruan from Arabiat, Echage, Isabela. Oy. And here's another one, manong June. Ken dyan man, pagkikablawang man apo. Dagiti mata mga agbanban. Awan, agbanban ko na lang. Agbanban-ban, diti balay. Apo, nagmayat gayam. Agbanban-ban. Uso pa iti agbanban aya.
Aha, kasama at dagiti amin na po magdidingig di programa yo. I-request ko man apo tatay Gold Digger. Thank you so much ko na. John Mark Palong, ada nag-request ng Gold Digger. Agurete pa yun, dapat request. Okay, kantaan nan. Good PM po, pwede pong pakibati kami dito sa Morong, Bagabag, Nueva Vizcaya. Lalo na si ading ko Pablo, Agtar Tarimaan, Tikaripo. Salamat ko na na. Apo nagkato ti taga Vizcaya, di mo imbagano si asin mo. And pagkita man apo, iti taga Liberty Heritage. Request nga song is Balangkantis. Once again, good afternoon apo kada kita taga Liberty Heritage at ay napupudaw nga sales lady da. Magandang hapon po, pakito ka rin man apo, dajay dying inside to hold you. Thank you ko na naman. And as we have said, open din po iti linyan. Ito ay official. Mabaling kayong tumawag po. Ito Facebook account with the messenger ni John Mark. Ayan. And good afternoon to ading Aida Pascual Clinton. Ading June kan JM. Pa-shoutout man. Ti pamilyak nga Ading Esperanza West Aurora Isabela. Salamat. Mabuhay kayo. Aduwa ko na ni Kapsat Aida Pascual Clinton. And also Cheryl Hart Barts Bello. Hello Karuba, watching from Riyadh City. Pa-request nga po yung Kasmakitam. Salamat Karuba. God bless. Oh, thank you so much. And Evelyn Ruiz watching from Maryland, USA. And JP Rivera, paray mo, pabati naman po ni Apo Konsihal Franco Lopez, iti Houston, Texas. Thank you mula kini Apo JP Paraymo. And Loida Cortez says here, watching from Dubai. And Nelly Mariano is also watching with Odi Fronda and Ardenia Pascual. I am watching here in Bicol. God bless to your program. More power. And Jing Ignacio Bartolome, pabati naman po mga Karuba Group. Dito ay Hong Kong. So once again, to the 4th Duo Hong Kong chapter headed by our President Ading Angie Ragual. Good afternoon kada kayo aming ita. And tayo na ako, mabalin nyo na po dito tumawag. Ito yung messenger ni John Mark. Kaya natin ko mablaaw iti live. Wait a minute po. Ayan, so that's it. Kabayatan iti panagururi ko kini John Mark. Hindi kamutin na panana. Let me give you a classic Ilocano song. Okay, as requested a while ago, kaya takano ti mga maganti sonata ng pauluan is isang mapakabiyagag pangmumuray dagito'y matag taisog makaagas mangliwliwato'y kaunggag isang madutisawan na aday isang mamakagula aday isang marayawan na ka aday isang pamagustukan ka uray adaming kanyak arigat uray pa'y nuag pupuntutak uray pa'y nuag paspasunudak nuwas man nakriknak mapagmayan isem umisem ka man biyak ko lawlawagan manto'y barukun kaisan mo isang mangay ayun day ti pusok na puwan ti lindo mapakabiyagag pangmumuray dagito'y matag taisun makaagas mangliliwato'y kaunggad isang madutisawan na aday isang mamakagura aday isang marayawan na ka aday isang pamagustukan ka uray adaming kaniyang karigat uray pa'y nuag pupuntutak uray pa'y nuag paspasunudak nuwas man nakriknak mapagmayat isem
umisem ka man biyak ko, lawlawagang mantay barukong ko, kaisang mo, isip mangay ayo, day ti pusok naknuan ti lindo. Isem, umisem ka man biyak ko, lawlawagang mantay barukong ko, kaisang mo, isip mangay ayo, day ti pusok naknuan ti lindo. Isem, umisem ka man biyak ko, lawlawagang mangto'y barukong ko, kaisang mo, isip mangay ayo, day ti pusok naknuan ti lindo. Isem, umisem ka man biyak ko, lawlawagang mangto'y barukong ko, kaisang mo, isip mangay ayo, day ti pusok